Sanibonani-ke guys, nansi enye ama-ideas a-right for ama-lunchbox ey'ngane futhi-ke nje le ungazenzela ngisho wena. So uzosebenzisa iminsi yakho, uma uthanda futhi ungasebenzisa ngisho iminsi elalile ibikade iphekiwe ngayizolo uyisebenzise. Mina ngisebenzisa i-wors le-chakalaka ngalikhipha inyama phakathi. Ngase ngisotheya u-anyanisi wami, green pepper, ngifake ney'nhlamvu zika-green pepper. Yabo zi-eda leyo flavor nje strong ka-green pepper. Bese u-eda ugarlic wakho and then ama-spices angiwa-eda kakhulu, ngifake nje i-3 mix ne-paprika kuphela ngoba vele i-wors isikhathi esiningi isuke nama-spices alo. Bese ulibeka eceleni-ke guys. Nansi-ke le sauce. Ayibo guys, le sauce ngifisa ngazuthi ngaze ngiyithole ey'tolo. Mina bangithumelele yona ukuthi yabo ngiyizwe and then ngishare i-review yami. Bafethu angibazi umnandi omje, yabo le ngiyithela njengamanje iwu-best. I think lapha yakwaphekwa nje ichakalaka emnandi yasiyablendwa kahle yenziwa isource. Hayibo imunandi guys, angazi ningenze njani ukuze niyithole but ngizobathega la. I think uma uyidinga uzobusunga kwazi ukuthi ukhulume nabo-ke. Bese-ke uthatha ama-tortillas akho aseke kahle ngenkomishi ukuze phela yabo ekwazi ukunela lapha kwi-muffin tray yakho. Uspray i-muffin tray yakho noma uyigcobisa i-butter, ufaka ama-tortillas, ufaka isishebo sakho. Ebese uthatha iqanda uyaligoqoza, ulifaka usawoti nophepha, uyalithela lapha phakathi, ufaka ucheese wakho. Ngisebenzisa mozzarella, ngisebenzisa ne-cheddar cheese and then ngabheka-ke ngiyibheke for 8 minutes kwase kuba right. Uyizame guys, angeke uze uyisole shem.